Hello guys, I'm Konyak and welcome back to my YouTube channel. Achi BC enjoyment moment ekta de moi kan aina ase yade KBB laga youth associate pastor kan moi kan seminar ase so yade moi kan mission center des chama kurigina ase so yade kiman manu chama hoi ase pastor kan sob ami kan ke dikhai dibo. At the same time yade moi kan hostel di thaka nisna kine ka moi kan bedroom kan kine ase itu kan sob dikhai dibo itu bra amni kan video skip ne kuri video koina amni kan request kure ase viewers idia moi brother or sister dai to body log paina se tai kun ki learn relation aji 2024 laga youth associate pastor seminar de ki learn reach tai kun ke one by one utibo itu bra amni kan side ke wena request kure ase to firstly brother Abani yade aigene youth associate pastor seminar de amni learn pura amni pura puchi loa amni understand pura viewers kan ge ekta duya ek share kare amni ki learn pura. Okay, thank you brother. Yes, thank you viewers. Aji 2024 associate youth pastor seminar de moi learn wala to ki bole to like firstly amian seminar de moi learn hole parela how to treat and how to amian youth khange kina like bismak amian ede lega pura thage youth khange uduhan likha pura thage unemployed eduhange kina employer kuri dibo or plus tange how to comforting or tange kina udu alak jaga de kina explore kuri dibo aro udu jini logina aro dahange kina comfort kuri dibo firstly one situation or secondly kina ki kuri do amian like ajikali like youth can so many youngster before time na bongja gile amian marriage hoy amian shadi hoy jay aro individual family problem amian kishi all idea aro individual divorce hoy udu karne amian udu labi amian youth can kina bongja dibo itu be or thirdly amian kina chinibula barisi do like youth can kitiaba over liberation hoy jayina kono bader society hoyina amian siba koni je all over Konyak or all over Nagaland do karne to hange kina amigan how to tahan laga to feelings to tahan laga ki karne liberation hoji odo andu alba buji pawo lage aro ena hoina amigan youth associate youth pastor khanaga duty do odo hanbe comfort kori dibo lage oina itu bi buji paise oina itu bi short te chani dia thank you principal bartai ki chani loise sika khan bra ki sikai loise itu tai jana mi khan osori ko ase thank you for janai dia ni so it is sister loge moi ekta question dibo tai ki huda bi do tai ki huti se itu same dibo ki ki loge sika ase itu bra abani learn kora ki ase abni buji lo to itu viewers kan ke ekta dida koi dibi koina amne ke request ko ase okay minum pala okay chena da ane yala ka good morning numan na okay we'll go to the point Ajila associate pastor and Chama Guraman Kilan Kushpira. Being as a youth pastor, most of the time we focus on our own work. Manla Kamdipshi focus there and there. Manla youth can do so Chagade Jay Naze. And most of the time, Manta and get the Pisare Nava. Kitawadu avoid Quran is never Kitawadu time of my issue. Kalimui, the one we realize Kurado. Saza mula youth kan ala kalute ase to kita badu thange kina ase phale ase na itu bawita ni to valuable ase aro at the same time pulpit is not only the place where we can share God words but phone de kotha boina kina ase na phale ase na ina encourage kurage bi mala youth kan do tam mon ge attention mula youth pastor mon tak mo ge concern bring ni ina phamna ge ekta realize ta kuje ja time de we mula youth kan job chaga de phamna se we okha pomai na se to tahan ge kita we moi kina se ta pino ko ina shi dai ko ulibe ajila seminar we realize ko tahan ge at least morning the bible verse ta dina good morning na inan ko ni na ko aro secondly ethic ko and the drugs ethic money to be famous ko ulibe kali tam itarian muhan brahma sok milana phone de Bishiman ethic
আছে তো মান কিনিকা ফোন দি ইউজ কৰিলে ভাল সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম কিনা ইউজ কৰিব লাগে খালি তা অলপ ইনাবি লার্ন কৰিছে তাৰ ব্ৰাদাৰ সব কৈ দিছে কিনা হ'লে আনএমপ্লয় হেন কি মান কিনা মত কৰে মান টাইম একদম ইনা যাবি না কইনা ৰাস্তা দেখাব পাৰা সামান ইনা মান বি জানিলে ভাল মানে নিজে অলপ ৰিয়েলাইজ কৰিছে not only local church days koi nai boina dagina parata overall beraina bijula yut ki kurese ki jaye zina jadin deno isola morom isola message to through kon ete khaisena nai kina ze ina dan bi pongjolo na so realize krise points to pisheze na jana han pisheze bi pisi manu nijo nijo ki learn krise to bi ko moi bi pisi ba jani se bi at a short time 2 points. Thank you. Thank you. Question. Okay, thank you. Abani duijun bra ki answer dise moi bise khushi paise kintu aji moi kan viewers kan ki koise youth associate pastor kan moi kan mission center de KBB under de moi kan jama hoina ase so aji moi kan jama hotu bile moi kan ekta to learn koise didi bra bi koise aro brother kokai bra bi koise কিমান দাইজন লার্ন কৰিছে আৰু মই খালি কি লগতে লাৰ্ন কৰি লোৱা ইউথ কা লগৰে কিনগা কমিউনিকেশন ভাল লাগিব এটো আপনি গান ওপৰে কৈ দি আছে সো ভিউয়ার্স কান বিটুটো ইউথ এসোসিয়েট পাস্টৰ লগা কাম ইনৈ মই কান একি লগতে ইউথ অফিস প্ৰেস কান আৰু পুষ্টি দে ইউথ কিমান আছে টাউন আৰ্বান এৰিয়া দে ৰুৰাল এৰিয়া থাকান একি লগতে ইউথ খান মই কান কমিউনিকেশন ভাল হ'ব নিমিলে একি লগতে কন্টেক্ট কৰা আমি খালা ৰিলেশনশিপ ভাল হ'ব নিমিলে ইটো শিকাইছিল তোৰা हमने गान की लोगों ने ना काम करी जाओगे ना हम ट्यूशन की भी और व्यूअर्स का भी खुशी वाला पता जानेंगे थैंक यू एसोसिएट पास्टर यूथ एक्चुअल लोगों मैं लग करी आसे मैं ताइके अलग कथा सुधिब किन्तु ताई यादे सेमिनार दे यूथ एसोसिएट KBB यूथ एसोसिएट पास्टर सेमिनार दे ताई की लर्न करिसे ताइके एक सुधिब सो ताई हमने के मैं सादिके एकता सुधि आसे अपनी यादे आएगे ना एसोसिएट पास्टर यूथ सेमिनार दे अपनी लर्न करे एकटा वर्ड কৈ দিম তো তোলা টাইম তে কি বেছি পাইছে ভাইগে यस यस ইদে মই লার্ন কৰে বেছি থাকিছিল একটাই কব বেছি লম্বা নকব ঠিক আছে আজি কালি তো ইনা মিডিয়া সিস্টেম হবরা এটা আউট অফ স্টেশন টি ইনা ইউথ খান বিশেষে তো মানে এটা বস্তিতে নাই গনা আলসিন হই না আউট টি থাকা খাল নকৰি কাম দেখ কইনা ওটাই কমিউনিকেশন তো আৰু তো থাকিব লাগে এটো বেছি ভাল কথা আছে থ্যাংক ইউ ওকে থ্যাংক ইউ পারে ওকে থ্যাংক বেছি কই দিছিল ন ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ইয়াদে আহাদো তাই লার্ন কৰা youth ka logode kinaga alak jagare thagile be kinaga communication thagibo etu taige ki sekaise etu koi dise thank you aru apni kunnu busti de kam kori ase মই yongka busti de este yongkau busti de tobu area hoy to acha tobu area yongkau busti de tai kam kori ase kiman years hoise মই 6 years 6 years wow bi se san kori na aise etu bra tai bro bra learn kora seminar de learn kora ki ase etu apni kan opor de dikai di ase de goina apni kan ki etu koi ase thank you